Okurujirira Hassan Murundi obira ihire by'enyanja eba nyanja ya Kyoga mu district ya Nakasongola ariko betwara mu katare ka Mpondwe rubiruha mu district ya Kasese ashabire bakama by'enyanja ebi kubarekeraho kujwanza by'enyanja ebikuru nebinde bikiri bito baba nibabitwara mu katare. Kyenandi gambye nti abantu babyenyanja bagezeko kwegendereza kugata byenyanja bibi mu birungi. Ekisooka nti mateeka wegali ate gasigala gakola. Naye kati nze mukwe saidi yange nze nga bitambuza ndaba nti abantu bano bakola bintu bino. Nze mukulobooza kwange nti omuso nga akikola kigenderere. Alan Samata omwabavugi b'emmotoka ezi nagira ngu tubabandize kuchebera yabe by'enyanja bikiri bito ninga byakuzire. Ikintu cyo yanasinga kwakana kwandi zona nufa ngeri kiri nti ze saake bedde kyetwala size nakisinganye mbikuti sabutegedeke ne kinewusizo okubanga ati bambala gwensinganye tatukagana na size gibagala kunembuzaako mukama wange yampadde omulimu nangamba naye balu asanga nga bazisibye asajja ne batutwala era bwe twatuuse eri ne basala ebyennyanja nga mulimu ebyennyanja ebito n'empuuta. Awo nembera sitaaka nange ne binsobera ne ntunulira mukama wange yampadde omulimu nga naye ali sitaaka nga n'okutwaliza wamu n'akasente yabadde talina nti oba nsasuddeko. Lieutenant Moses Atuyambe olukomanda wa 155 Marine Battalion abwa district ya Kasese nagira ngo hari tano zikumize ebyennyanja ebi ebichweka 8 haligana byona ni mukuva bugundu mwagala baikash basamba kwateji bitaka kwatega tani zona za batani 10 chonka 80% tibikirere imachua oyaba inoshanga rwagati ne batekaho ebihikire ebutayikire deni babushweka no najeje babushweka no nebikire so oyine kushara byona okatekinga rwagati so kutekinga kwanje neshanga ebihikire nibice kusinga ebitayikire ogunara burabona barya mu rumogo kubagiro kwegendesereza kwinji baba nibenda kuganyirwa mu rumo gwabo. Oyaba emputeji nikwenda inchi 20 engege nikwenda inchi 11 but so far no shanga emputa eitulenda inchi 20 eyumu inchi 9 nkaka nkoko nokaleba obwa hata bakumirwa police yakatwe mu district ya Kasese kandi balinzire kuja kutwarwa mu koti okujunanizibwaho. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.